Home Minister dagi, External Affairs Minister dagi, Manipur ki Chief Minister dagi, Manipur ki Governor dagi, Manipur ki Chief Secretary irak pase kilo amarom phara manen khanje. Hoi ekoi budi kai sunata bani na moina lemen noina lawi bin tawi daba reply pirak tabo aram badi yai adu si di kilo amarom phara iri se santana hayi biduni mase karuma ma phajana bhapta na khoi laiba sarkar sina mahut sillaga phajana sillaga mase chatna magi expert committee ga semdana majo suputhokna sini adana akhoi state ki subject natraga su central subject oiga su akhoi na recommendation findings ti thamba yaidana makhoi ga khoi ga chana ga noin to ji kaino sini madu da yaro akhoi tongni si leba geopolitics ki this and that or agadi akhoi kai tongni akhoi adu da tare haiba adu ne aina thamjaningi hoja Hareshwar hari ba khoi gi masigi border gi khoi gi dispute ki matang aduga Kabo Valley gi matang si hek lak pa matam da khoi political issue oina umak khoi gi Jawaharlal Nehru na pithom mani haibagi kaino sima oza Congress ki mai kai dagi hanjan na sengdok pa leiraga su miyam da masigi reminder haigadra simadi adumak lai adumak pu khoina phangjaba report ki matung inna masi 1834 gi agreement gi matung inna adudana tana compensation lobagi wari aduga 1834 9 January da Gambir akhoi laikidraba Gambir Singh laikidaba siga su adum coincidence ki wari makaksu khoi adumak tajai adumak pu masida aina Oza Hareshwar Goshwami da lakjaning si Oza Hareshwar Goshwami khoi Manipur sigi khoi demarcation sigi matang khoi territorial sigi matang da di khoi historical boundary haiba sulai de natural boundaries haiba su dum lai political map sini yam maru orise adubu atopa state Nagaland Mizoram singa comparing with those state khoi Manipur di khoi international boundary status oina leiba adugumba state ama khakne boza hariba international boundaries ki status ta leiba asugum laba state ama oiriba sida hariba khoi the diplomat haiba magazine sida proposal ama exchange tawna bagi sida Manipur ki Chandel district ki manung channa leiba ki khoi 1.4 square miles ki area sida Myanmar ga Kabo Valley ga exchange tawna bagi proposal lei khole haibagi matang lakpase sigi matang sida Oza Hareshwar gi point of view da kari thambiningi Oza gi warol khara khajik tang phongdo biuja yam phani yai hujiki highway gi ba Kabo Valley gi matang si karak khana su nei na gre karak khana su sengdong na gre karak su ai ibe ya ba khotpa ya ba article na chingbo su dum ija gre masi akhoi de ge na khang heba mayam na su masi matang no wafam thambi gi ba kya su leire ya nam la Kabo Valley pithok ki bese simadi nga sai su highway gi ba 9 January 1834 da Grand ga Pemberton ga na agreement regarding Kabo Valley haiba 9 January hi tori se adugi matung da khoi iningthau Gambir Singh legi draba matung 9 January gi matung da April tha da oiga ne na khali tha ani hum chondaraga amuk atop agreement namam sign tongne ba adudana agreement regarding compensation of Kabo Valley haibane ba ko agreement se ani ne ba tonari se hujik le issue se Kabo Valley Grand Pemberton British na pithoki bagi kari gi matang ri Kabo Valley gi matang la pada sang na thamjage hujik ki oina di pithokre British na pibane haiba simadi adum like ayambada primary source ayambada adum idana leire almost all primary source haiba tare masa aina kanoda National Archives of India da chatana si matang yengbada Burmese loan da aduga akhoi Meitei mayek da aduga English da ahum da iba sida chu ki id thabidabra ai laksage du su ahum mak iba ko iba du da su akhoi makhoi dagi akhoina lowse ai knowledge da ina khangja hokta di akhoi darga star kan moina copy oina sil namaga pire ko adui copy ju lore original du di makhoi na original du di photo state pi tower pi oi du yatre ba yaduna akhoi na mobile tawga akhoi namaga dum por ko sidai da adum ngasai gi ahamada 9 January gi pithoki gi poche dum leire adu laibe issue di Kabo Valley gi hujiki tha ni hum chondharaga 1834 da agreement regarding Kabo Valley compensation of Kabo Valley sida
तसेंगना पिथोखिबो ओरगदि कंपेंसेशन अमुक लौरिसे करीगी लौबनो कैदोबि लौबनो हाइबगी क्वेश्चन न सिंग लाएबो लेरि पोसे कंपेंसेशन हाइबसी लेन अमा कोइ स्वाइदसु एक्वायर तोरगा एक्वायर तौर मतंदा कंपेंसेशन पीरगदी लोइनबगी पोट ओइनसु तौई अदु हुजिकी सिददी कंपेंसेशन जी पीद्रगदी अमु हलकपै पोट कसु अनि सुबै सिदा यावुम तौएबा आई कंबो वैली जवाहरलाल नेहरू न पिथोकिबा अदुगी ब्रिटिश न पीबसे आइना मसी एकेडमिक ओइना हाइजबने मसी जवाहरलाल नेहरू न पिथोकिबसी सुंगन नते हाइबा पोचिमदी अदुद मयक सेंगी ओनली सेकंड पार्ट से कंपेंसेशन जी जवाहरलाल नेहरू की मतम द कोकथोम दब्रा दु कंपेंसेशन न पीदना लेबनिना पोट से मु हंजनबगी मागी रूम दु लेतबर हाइबन चिंगबदुने बु हुजिंग नैनरेइबा पोट कोनबदा अदुबो आइगी डीसी की कवो बेलीगी ngasi इशू नतबनिना आई सांगदोक तबिदा आई अमा हाइजगेबा 9 जनवरी दगी 34 दगी अप्रैल रंगदन खाली को इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो 1834 कंपेंसेशन वो की थानी होंगी गैप से थानी होंगी गैप सिमक्ति कंपेंसेशन पीबे क्वेश्चन जो लेट्रिमने पिरम में जे छोइदर नत्रसिनी हाई अमुका हंजगे को अहानमदे एग्रीमेंट रिगार्डिंग कवो वैली से सी तौरे अदुगी मतुंग था अनिहुम चोंदरगा कंपेंसेशन नि क्वेश्चन लाकपनेबा अहानबदा अखोइना अमुक्तंग अंडरस्टैंड तौनगदब यानगदब अमा लेरिबा मदुदी करिनो जनवरी दगी ना था अनिहुम बुकी मरकचे कंपेंसेशन गी दुदगी दि कॉम्प्लिकेटेड ओइरे लौरसेबको लौजी ngaisin di mayek sengna pire se khoi yaum thoktabra मधु याई अदुन ब्रिटिश ने पिरमबनिना को बिली पिथोकिबसे यानिंग हाइबदु नते को आई लाई पोती जवाहरलाल नेहरू ने पीब नते हाइबदो हार में था अहुम मरी की गैप से कंपेंसेशन लाक्तिने की कॉम्प्लिकेटेड ओइदिने की मरक से सिंग डिक्लेयर ओइब्रा इन सुम खंजबनिदा अदुगा सिगी मतंगदा आइनो हुजिक सिमा आई चौरंग थमजगे कवो बेली की इशू लाकांदा अदुम मसी फजन नैननिंगी हुजिकी हाइबी बिदो एंकरना आरटीआई थादबरा आइना आरटीआई से तारा गुम थारे कवो बेली कंपेंसेशन मतंगदना अखोई बॉर्डर फेंसिंग कवो बेली की मतंग तारा मंगा सुरे आइगा मोइगा हंदु हंजिन तौनरी से होम दौं थावे एक्सटर्नल थावे BM2 BM1 नॉर्थ ईस्ट डिवीजन थावाई अदुदा हाई अमंग पिरकनी मदु याम सांगरे अदुगी नोंग अदुगी तंजा चाबदु पुथोकजगे सिदा मखोइन हाइरे जे अरोइबदो हुजी आई अखोइगी मोइगी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर दा आई अपील सकदब दंगाई छले अकोई इकोन कोन बा फास्ट अपीलेट फोन करी हायरगे द फंगदे लेते ट्रेस हायरे मखोई की डिवीजन खर पले नॉर्थ ईस्ट डिवीजन अदु अदा दा हुजिकी हारी बसी चांग सिग मई लेने बसे मसी लेते ना मधु फंगदेना इरक पर लेखरे को सी मतंगदा अहानदना सेक्शन 9 की मखा दे पीबे याई यादे ग याम तौनगरे मधु आर्गुमेंट तौनबा याब पुनमक तौनर मतुंगदा होजि भोक्ता आइगी फाइंडिंग स्टडी आइगी ओइना ते एतैदा लेरमबदी याई आइगी फाइंडिंग स्टडी मखोइगी पीबा BM2 BM1 आई हुजिक अदुइ चेदु प्रोग्राम न सबचा निंगिंदरे अदु हाइबर नॉर्थ ईस्ट डिवीजन अदु ओदा ग हाइबसे मसलेदा मोइना पिरकपा फास्ट अपीलेट सिन अपीलेट तौकांदा आइना फास्ट अपीलेट त पीकांदा मदुददी मोइ मसिगी से हुजिबोक लेतेना अदु आइना पिरेई को आइना हुजिक सेकंड अपीलेट अखोइगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हाइदारे अदुरा थाना प्रिपरेशन तौरी को सिमा थमजगे अदु मथंग नेक्स्ट आइना लाक्चनिंग से अखोइगी मणिपुर की इशू से बाउंड्री की इशू लई इलीगल माइग्रेंट रिफ्यूजी की इशू अदुगी मखोइगी करी हाइदारे तोखाई बो होमलैंड की इशू याम पंजनिंद्रे को अदुगी MLR की इशू ST की इशू अखोइ जेनाइन ओइबी इशू मयाम अमा अखोइगी द याउरी जेनाइन ओइदबसु याउरीबको जेनाइन ओइदब मयाम होमलैंड मणिपुर की मनुंगदा होमलैंड तानबैसी जेनाइन ओइबी इशू नते हारिबको अदुसु इशू सिंगजे कनानो आइगी मोते डीप स्टेट ना हाइजगे को डीप स्टेट की सिगुम्बा पॉलिसी मेकर सिंग तौरीबा खुदो सानरीबा सिंगजे सिना मसे डीप स्टेट की मतंग की मयाम ने हेन खंगबिरमनी मोगी रोल अमसुंग मखोइना करी पृथ्वी सिदा करी सानगे हाइबसिदी माई जगह दुगी ओइना सिगी मतंग की दैदा मखोइना सानरी से बांग्लादेश तो ओइसनु नेपाल तो ओइसनु लैरिबा रीजन दुगी रीजनल ओइबा जेनाइन ओइबा इशू म तोंखेला सानरका दुइनेबो होजि सि मतंग की दा इन रिलेवेंट ओइ खितंग ओइब्रन खंजरी से मणिपुर की इशू बाउंड्री इशू से हम रिलेवेंट नेबो अदु सुना कंदा अखोइगी ngamkhoi gi wangmada hunta gi kari gi changchalakpa khotchalakpa mayam ama adi chilinaw singi kari gi ai maju matang da di elaborate tawjararoi ko lairiba timings dai da yang janai noi bi issue ma langchalaga
अरे मणिपुर की लेइबा क्राइसिस मैम से मरक सिदा ngasai की deep state की कांगू खरना intelligence कांगू खरना corporate कांगू खरना मसी की मतंग की दम खुजू खुलाई योन बगी वो ओरे अमगी वो ओरे अदो मोइना तोंगी बदुरी जेनाइ नो बे इशू मदि तोंगदुइनि पृथ्वी द मोइना ngasi बोक्ता तोंगी बे इशू सी अइना त थमजगी बा बांग्लादेश अनपद नेपाल न सिंगरा तोंगी बे इशू सी मरम चाब इशू नातनेबा अदो टाइमिंग से मखुन तौरीसे हुजिकसु अखोई सिदैदा तौरीबे टाइमिंग से अखोई याम जेनाइ नोबे इशू नि आई बाउंडरी से याम सेंटिमेंटल ओइजबा अमसुंग मसिदा सुम आई छात्र मोइना थिजनजबा मोइना दुम लाक्जबनेबा अदो सुम मखोइना तौरीबे टाइमिंग सिदैदा अखोई याम चेक्शनना मसे कमाइना टेकल तोगदगी से अखोई चंबमजु लेरिबा डीप स्टेट लेयर सिंग से मसिंग सिदा छिना तौरीबा सिमसु आई थमजनिंगी अदुगा अहुम सुबा पॉइंट आई सिना हंदकी फर्स्ट राउंड गी आई अरोइबा पॉइंट ओइ कनो ओइजगे exchange तौनबगी मतंग से exchange तौनगदु सी अखोगी ngasai हाइबी रे मयाम न सेना खंगबी रे मरुइना सिदे इन्वॉल्व तौरी सी 1.4 स्क्वायर माइल्स ने हारे एकर केनो द स्क्वायर किलोमीटर न 3.62 गुम्बो रे मनी स्क्वायर किलोमीटर से अदि मणिपुर की पाक चाव सी अखोगी हुजिग लेरी सी 22327 वरंगनी प्रमाण सिदगी सिगी जगह सी हंदग्रेने लोरगदी 22000 जे 19000 द लाकदुइनेबा अदो मसे हंदनी हाइबदी नते अनि दुगी मै ट्रांसफर तौनगदुइबा इन्वॉल्व तौरिबा एरिया दुनी हाइना लगदोरिबरा हाइबदुसु क्लियर ओइदेको अदुगा सी मांगदोरिबरा सिगी एरिया सिगी मनुंगदा अमगा मगा ट्रांसफर तौनगदोरिबरा हाइबदुरी मयक सेंगदेबको अदुगा अखोइगी असेंगबा I statistics की handbook न सिंग बददी 1978 very recently नि कोई ने graduate का pass तो वो मतम दनेवा 22,357 से official record से ले बनेवा 57 से देगी 27 द 100% 27 द 100 की 2018 नि form दुदा मखोइना हाइबे डिपार्टमेंट सिना ngasagi फोंगिबे डिपार्टमेंट सिना 1978 ता 22,357 इगिबसे हंदक की सही परिंग इथरकांददी हाइबे मे मसामंगने इबा 1978 की 22,357 से तोथोगा हुजी की सेमदोबा 22,327 दी इरेबा हुजी लेजिबा पोचिबो बको आइना थमजनिंगि मांगदुइबा स्क्वायर किलोमीटर द पाथोगा दी 3.62 नि मांगदुबो ओरमगना ट्रांजैक्शन तौनगदबो ओरगना अदुगी मनुंगदा नत्रगा अदुगी मतुंगदा अमतंग खायम पिछला तखायम पिथोरगा अखोगी जि लेंगुइदुरा हाइबेन सिंगमदुदी आइगी ओइनदी मदु इन दाक्ता लेरि हुजी हुजी खंगद्रि हाइदारेको अदुदा आइना थमजनिंगि वाफमदी करीनो हाइबा मतमदा फुटबॉल फील्ड येंगदी चौरांग मसे 600 फुटबॉल फील्ड गुम्बा अखोई की हुजिके हाइबा एरिया से 1.4 से अदुगुम्बा अदुआइन चौबो याम थिन चौबो जगह ओरंगने न खलीको आई चौरांग न पाबदा अदुगा आइना हाइजनिंगिसिना हुजिके हाइरिबा टुइभाई मोलचाम की एरिया की जगह से सिगी टुइभाई मोलचाम एरिया की सी 1972 जगी होगना अखोई की IG Intelligence Government of Manipur na Deputy Secretary Home Government of Manipur ta 9 April 2002 da masigi hairiba potse masi Brahmi Singh na hairiba makuina ngasa hairiba 65 tagina 64 na ngasa gi akhoi gi Randi Jaiswal gi da hairiba do pillar number hairiba sigi se phukdo ga langdho ai ba se hujiki se letter se yaw bane ba 1972 gi da tari gi da bang ta moina 1972 gi da phukdo ga langdho ko da akhoi gi leiriba IG Intelligence Government of Manipur na Deputy Secretary Home Government of Manipur sigi report se pikhala ino haiba matamda na akhoi gi ngasai gi leiriba agreement si 1967 orangani Indo Myanmar boundary agreement se 10 March 1967 if I remember correctly adu gi 67 si da adwaina boundary agreement ma tongna gre boundary gi matang da di ai sangduk charoi adu magi leiriba singge Brahmi singge akhoi na di sam chama malaga yamna aware ro maleba boundary gi ihanan ba process to allocation ni moi government jana bani mathang delimitation ni mathang demarcation ni makhoi madu khangma maleba masi gi hai ba agreement si taunare allocation loire allocation ni matung da written document no ina lakpo du delimitation ne na theng na yeba ko delimitation la delimitation la the next step
demarcation neba demarcation lakadore haibegi khangbagi to maleba makhoina ngasai boundary pillar number 65 aribada 34 ko 66 aribada 33 67 32 na chingmaje phukto ga langdo ese akoi gi IG intelligence na 1972 da haidi 1967 na tawni boundary agreement tawna bani na sahi mari mangai manung neba ko si moidi sidagi hona hawgre haijari ba ko si phukto ga langdore aduga akoina su Myanmar chatumatam da bus chatumatam da masi ngasai gi chatliba bus ki lambi do moi Myanmar na khopchan ga Manipur gi lamne na haina yeba ko da akoina akoi gi ching na kan da koi laptak no uyeba haidi hariba lambi du gi wang da leiba ching gi marak ta leiba lamje yam phajaba lamne ba masida Manipur gi oina yam phajaba akoi gi establishment mayam township macha ma border trade ki kari gi thamada khoi dagi mafam chaga da jaga ne na aina ujarak pada mayam na bus ta phambi ba khangai na takpi bada adugi matung in indar gadi madu yam phajaba khoi phajaba jaga ne ba ko simma leire ai loisin jage Howziki Ozana Molchamgi Mui Sing Sagi border pillar 65 68 se Pukto Ogalang Tokpa Kotopagi Matang Duda Zakwina Hangjava report ki matung inna Sagi Makwina Pukto Crab Nina Ningti Turiel na boundary Oibagi statement amakak chutaje adumadi yam sapna re madumadi keno tokjaro ningthi turen ga hojiki leiba sigadi yam sathina lamna re akoi sidi ningthi turen du di akoi gi original boundary Michael Samsky an account of an embassy to the kingdom of Awaga like 1800 to pongodo ningthi turen boundary do matang madu British na pithokra matungda Pemberton line Johnstone line Maxwell McNabb line gan la ini hojiki sidi Iva 1972 की करेगी सिटी ngasai Maxwell line na government of India na matam du da 1896 da approve to giba do aduni akuna traditional boundary na launari se agi motadi aduna hujiki du magadi yam thina niti turen gadi lamna re ko ai khanjaba da adu ai sandokra mane mathang na kha kathabiyo he ai la kanda adu sina samain to na molchang gi pochi leire molchang gi pochi da akoi na sumna kan choro khunogo ne bo hujik ondhok na ne na hujik ngangnariba samnariba inariba se choro gi area da leiriba pochi su akoi na kaido wogi da mukta ona ga duino samna da molchang gi jaga so akoi gi jaga ne ba yam seng na haiba da ko masi regional integration volume 3 number 13 volume 7 number 13 September 1982 da phongba akoi gi matam du gi se phong yam detail phajani irajani akoi gi lam molcham gi jaga se hujik choro khunau gi lae choro gi lakan chide muk kana na kai tori gi haikanda matam du gi akoi joint secretary home C Rai Khan Shiverna 24 January 1985 da letter ma Government of India da irameba Miss Nehru Nanda Deputy Secretary Northeast Ministry of Home Affairs New Delhi da kari hayonge da kari haige da choro gi jaga si chu alignment to da ikoi gi jaga ni okay ado voi di live question di aina handak ki concluding remarks oina han ken round ji akoi gi jaga akoi gi lam choro ga akoi gi lam molchang ga kaido wi ona duino sini exchange question se India government na sanaba lilani machi onabam chungthok thokte masri da akoi na mi khara ma hai akoi gi knowledge da adu da thambi ga dam ni adu ta odam ni ona da di kadai da kari ona bai question je molchang ga as far as molcham enda koi gi ngasai gi choro se lak huji lai bi chu je masri da di knowledge thamba da bi wa na da da onabam chungthok thokte akoi gi lam ngak ta ni akoi gi lam ngak ta akoi gi lam masen ngak ta kai do wi ona duino habi thamjara ga intention jage thank you okay thagat chiri uza ai makha Hareshwar Goshwami da lak jage oza khoi hojik laiba sigi exchange tawbagi matang ama khak lak pa amuka khogi lamje mangadra haibagi mi paibagi leiribagi ngasi khanariba topic sida oza khoi si 1833 gi Anglo Manipuri treaty hai khoi na jiriti treaty haina hari se siga su adum related oibagi mari masudum leigadra haibadi 1834 da Cabo Valley si ozana haibat khoi Jawaharlal Nehru na pithom banate British na pithom bani haibat sida masida Pemberton na Burma da pithom bani haibagi report pudi akhuju dum phangjei ko adagi ngasagi Johnstone si 1881 da ma si boundary gi
commission head oibagi kaino amasu leire aduga ani shubada Prem Button ga Johnston ga line da 1881 si sumug leire sumain tawdana ngasai Prem Button ne Johnston ne Maxwell ne 1896 ki sigi line sim su leire adu ngasai ihan han bagi 1881 gi si oja si 1881 gi line se oja modified tawi haibagi modified sida modified tawi har kanda koina phangjabagi report ki matung ina April gi date 5 1975 ta border pillar 99 thambasi yare haibagi ayabasi dumaina chatna khi haibagi report chu phangje sigi batang se oja dagi aina khangjaningi si miyam na di dum kabo beli gi hek lak pada oja hoina clarification chamarak tawrasu dum Jawaharlal Nehru gi wari se dum lak panina sidanga sagi Pemberton gi adagi Pemberton ga Johnston ga gi line aduga among 1967 da Rangoon da khogi rectify tawbagi wari oja dum ta jai ko adui betar gadi sigi matang se oja kari kamaina haidi border pillar do khogi April gi date 5 1975 ta border pillar 99 je thamba yare haibagi ayabasi oja lei haibagi report si phangjarabane ba adu hojik je dum issue je thokla ine boja chim tang se oja ge ba point of view angdang thamyu ja treaty of Jandavu du hodui ni loimuk se ko treaty of Jandavu 1826 de hor ka dui ne adu gi matung ina Pemberton na treaty of Jandavu du gi matung ina hogi Pemberton na ngasai demarcation to wa 1834 gi se la ka dui ne Captain Pemberton jina adu gi line do controversial or pedagi 1881 da James Johnston na amuk redemarcate to ka dui ne ba ko adu amuk controversial or pedagi ngasai akhoi mayam inau santana ju thambiri ba ate ate mayam na thambigi ba boundary gi jaga sing gi da kana umuna mamang na ngang gi do war mane check ki jaga le rami check na yung ba le rami ga ba kai na nung be khalaga le ba makan makan thengnari sing asai gi boundary Pemberton line gi yalak gi da le howa khoi da confusion chatli se adigi akon ba da check na muk charaga muk thamba nung yung khalaga to nung pe khala to bu to ga an ba gi da di khara primitive ko haigatra khara mongsong le ngi haigatra adugi matungda muk Johnston lai lakada na check naga muk torok pagi mong adugi mathangda muk na thai ke no si lakanda boundary gi nature si style se mu hong ko khara maru oi na moina kain ga hai kain je khoi nung pe khalaga oi ba khotpa adugu mathang lai gre adu loi chamdal laga ne ai haijaning di ngasai so far my knowledge is concerned 1896 ki Maxwell line se political agent Maxwell haiba aduga Macnam na upper Chinwin district ki deputy commissioner ko upper Chinwin district ki deputy commissioner Macnam ka akhoi gi political agent Maxwell ga ani sina tawse mase government of India matam du Assam gi kari gi government governor ga yongna kanda Delhi dagi matam du dagi ayaba pirthi base atai di a yongna dana marak ta loina mak amu hallu amu olon tawnu gi bangak ta ne ko aduna akhoi traditional line na lori se aina khoigi keno lak matam du surveyor general of India lakba Girish Kumar lakku matam da kanna tawna matam du mana adunia hairam me ko 1896 ki sini traditional line hai se adunia hairam me ko aduna adu atai sidi overlap to greba atai sidi superset to gre hai jari ba aduna atai si amuk hoi punna nainabagi historical fact in data in a comparison study to bagi darka lebi ai adu natabada di huji chanaga du sidi huji ki Maxwell line jeni Maxwell line ne koina khangnare ko 1896 ki 1896 ne ba sigi si adum janar poni sigi reference like mayam su adu da tawbani habsu lay adu da period boundary description du ne ba koina ngasi thinari ba tawnari ba mayam che aina adwaina igi understanding da adwaina lay ani su da huji Jawaharlal Nehru ki photo anjalan lakko se akhoi su hoi party da lay ruboino ubino se academician noina dum ubiro satra moina haidari history gi ko akhoi haijabana sade changjal ruga khangdaba nga ta ngairam me ba hujik se kabo valley gi ngasai takpi gi ba agreement khoi India ga Myanmar ga tongna ba khona ba si yam complex yam kuppa pot oi re no mo si khakta gi oina naina daga di yaro haibati 1947 dagi na 49 bhokta compensation ji Manipur gi Ningthogda Brahmana direct piramdabra highway question ga lakadoi ne ba
archive se chalaga yeng kanda adugi chahi sai khudingi Kabo Valley de ge kya lai karam kanda lepki ge adu lo yauri ba haibadi 19 Manipur si akhoi pura India da merge tok dingai da Kabo Valley gi paisa je kana gi through de kamain lai akhoi Maharajana Canada Kabo Valley ka compensation piraktre PBO na Canada chithi letter ge loi leina ba mai gi kenu findings loina mak record leiba ngakta ni ko PBO haibiu khopiu ga na maduda makha da leibo official sing na ga akhoi na kai do we haiduino nakhoi gi oina state ki oina Burma da British na chatam matam da British ta tawraga British government Burma da lai ni jana ko 1948 to ngani Burma na ning tam na chahi ma kon da bra ke ngom to buni adu matam da hayo ya da gani inabaga yam lai ri ba British na pitho mani compensation British na pi ni hai ni British chatam matam da na khoi di British ta hayo ya da ga ina tawna ba mayam am lai gare matam du gi madumak final authority na haiba nati marak te inaba correspondence ta note chit ta yaw bune ba adu India government na kai do gi khoi na compensation pi ni hai su nati akhoi na kai no to su nati akhoi na kai do dai log du no ga ni inaba gi correspondence yam sang potam lai gare ko ay adom da yam sangdok chera roi adu sigi masidi yam na akhoi ju khang da ba thijan ga da ba yam wat li haijari ba adu na mapung phadri ba ni na akhoi na su masi matang da kai na ngang ge da ba ni adu ga ani suruk ba da la kan da konang da mu pire kan da di kanai through the pire khoi gi Assam gi governor Shillong da phamba sigi through the pire aduna magi budget ta hapa ga pire kan da Manipur da mu kamai yorokte adu konang di Manipur ne India da merge ta kan da khoi Manipur gi budget se some 57 lakh da kya no crore kya no oi bane ba ko ahan gi merge to gi 1951 gi swai hi India ne ke no tor kan si da adu gi budget to da masi merge to gi ba to da braga haiba gi question lai Kabo Valley compensation de si India government na masi budget to the hapsen grabra hapsen da baga ise season bagi yogdri bagi marak tane ba in leizeri se he na khangbi ba mi mayam de lerung gani aduna akhoi na Kabo Valley compensation ji Nehru na hekta kokthom mani hekta mana chalaga lamon thok na rambagi ni natraga hekta kokthom de sungkok mana permane ko la kokthom magana kram mong na kokthom mi budget ta hapam bara kari da hapam mi kara kadai de pi gai se masi gi files mayam collect to busi de yang queen sangi haidare aduna I RTI ju tha bane ba ko aduna si matang si madi ai huji phok to open noin thamjage akhang ai maru ina isa inau sing scholar sing gi mafan da su sinajari ko si matang je ongtang declare oiba Manipur miyam na pam me ba aduga Nehru na pithom de haibasi made Kabo Valley sim di very clear ni agreement lai ribane ba ko agreement lai bani na hanjalanjana haiso hanjalanjana yaroi haiba potu di khangre ro pithom ai si compensation ko thom maduna langama samnaram badu thadal lami Nehru na aduna pithomi hairi bara haibe gi matang na chingba issue mayamum de dum lai gane ba sigi matang si mai thamjage aduga sidi ai si conclusion na ma ai gi jo finding si loijadri bani na madu ai pije gi roi thamjagi roi ai huji kan na thijanjari amone jo file mayam ma manga taruk yam chaw file mayam ma correspondence mayam chu khar khomjin jare ko khomjin ga da bu wali ani subada amana boundary fencing je yam seng na haidar ga di mase huji kilometer kunthra tawre adu tawre ada tawre ga na huji ki ai government adu wada di academic oina nei na bani na BJP government ka pan medi kya pan jening dre ko adu point haijin bai thabak se mase yam na tawre mase taseng na di boundary fencing ji 2010 11 da akhoi Manipur SPF government la kanda boundary fencing ji hogi bane ba kilometer 10 gi paisa kai thora kanda aduna 15, 16, 17 SPF government level matam bukta kilometer manga taruk loisalama bane ba adubu hujik bhoda loisali base adu kari lepi kanan lepi adu da kanana se da government of India da kanana Manipur dagi masi lepi ga nu ga na BJP gi matam de I base chang yauri adom da di sangdok chera roi aina haidening di hairiba kilometer 10 je sigi manung da hujik ki Ministry of Home Affairs na moina phong annual report 2024 25 se masri da makhoi na pidi se only 9.214 khakta loida ngai ri CD 2010 11 da SPF sarkar gi matam da akhoi gi 10 kilometers ki sanction torumba pirumba paisa do adu gi approve torumba 10 kilometers bu yogdri na ngasi ngarang di yormadra sigi Ministry of Home Affairs na phong mai annual report se aina base tawjai se
24 25 की नेबा मसिना मोइना पीबदा 9.214 किलोमीटर मोरे मणिपुर एरिया दा कंप्लीटेड अन पीबको अदुगा अतै अतै मरक्ता लोइदबा चुरचांदपुर एरिया दा मखोइना है असम राइफल्स दा अतोपा मना चुरचांदपुर जगह दा असम राइफल्स दा मोइ किलोमीटर अमा जगह अमा दा हाइब्रिड सर्वेलेंस सिस्टम की पीबना सिंगजु लेरे लोइरे हाइबा नते अदुगा अतोपा मना चुरचांदपुर की एरिया से दा 20.862 किलोमीटर से मसिसु बीआरओ दा मसी अवार्ड तौबगी पोटमजु लेरे लोइरे हाइबा नतेबा कराइदा ngasai 2025 फोकी एनुअल रिपोर्ट है मार्च फोकी दी ओरम मने 25 की अदो 100 की मुक 25 26 की फोंगम बि किलो असु कोइरो सिदि द किलोमीटर 10 लोइ ngam जगह हुजी किलोमीटर 30 लोइरे लाइन हाइजन बजे मसिदि मयाम द पॉलिटिकल जिमिक नि हाइजन बने लोजे अदु सब्जेक्ट टू करेक्शन अदुगा लोइना अतै अतै ngasai Indo Myanmar की बाउंड्री की सांगबगी किलोमीटर दुक सांगे दुक लोइरे हाइबिन सिंग लैबतो सांगबाय बदु डिमार्केशन नेबल लोइरे से बाउंड्री फेंसिंग नतेबको बाउंड्री फेंसिंग ते डिमार्केशन का किवानी लोइहौदबना 171 वालिगन थंबिगिबा मणिपुर सेक्टर दना 35 वालिगन थंबिगिबदो अदु दि डिमार्केशन लोइहौदबदुनेबा अदु दा आइन हाइजनिनिदि मखोइना सिदैदा पीरिबा मार्च 2024 द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS सिनने मोइना इन प्रिंसिपल अप्रूवल पीगिबे फेंसिंग गिसे 151.61 से मणिपुर की सेक्टर खत्ते की नत्ते होजी की सांगरबा लेहुरिबा 1472 डिमार्केशन कंप्लीट लोइबदो अदु की सेक्टर अरुणाचल यावगन हाइजरिबा होजी बोकी ओइनदी मणिपुर की ओइनदी 20 किलो 0.862 अमा चोचानपुर दा बियार दा थबक सिनगरे हौजिक थंबिरि से ngसागी 1600 का 43 लेबसिदा demarcation chen 1400 ka 72 je loire lemisi 171 chineba si demarcation to controversial oiri haibani yes controversial oibasida solution bangam dabagi achauba ko se Arunachal Pradesh natte Arunachal Pradesh to loidaba lohit sector hai moina ko lohit sector Arunachal Pradesh ta 136 km loidaba aduga Manipur gi More sector da 35 km loidaba akoi gi thangnai se adu aina haibani aina haijai di kai thori ba akoi da chamam na haliba government of India na BJP government na 151.61 km awarded ka haise sidi mayam du pulap jawroga ni Manipur gi di Chochanpur da kilometer kunda 0.862 khakse सिमा मोगी एनुअल रिपोर्ट से यावदा अवार्ड तौरे हाइबनि लोइरे हाइब नते अदो किलोमीटर अमना अखोय असम राइफल्स ता अखोयगी अरुणाचल प्रदेश ता किलोमीटर अमा मणिपुर ता किलोमीटर अमा हाइब्रिड सर्वेलेंस सिस्टम की मोइदा छिनै हाइबनि फेंसिंग तौनबा कई पानबा खोनबा सा उजेक मी चंगबु उनबा खोनबा दु ओरंगनी आइना मुन्नदि खंगिद्रे को अदुना सिगी लेइबा पोतसे ngasai थंबिगिबा अखोयगी हौरैबा पोतसे लेकिबसिसु अखोयगी ले अखोयगी मतमदुगी SPF सरकार ना हाइदारे लेखिबसिसु करीदगी लेखिबनो हाइकांदा मयामगी इहो अबे करीगी कंट्रोवर्शियल ओइबा डिस्प्यूटेड ओइबा एरिया सिंगसे सि खक्तंग हाना फाइनल तोबियो अतैदि खाबियो हाइबनेबा समनाइदा अतै खाबदा करामतना थिंगबा लेगिदेबा हौरैसे कांग्रेस मतमदा पाइरिङैदि SPF सरकार पाइरिङै मतमदा खाबा हौरपनेबा कदोबगी अखोइना मसरिदा थिंगबी पोट लेते अखोइ सामंगना आदा चलिबा तौरिबदुसु डिस्प्यूटेड एरिया ओइबा सिंगसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरसु इरबनेबा ममांगदसु यूसेमनसु आइना इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इगिबा लेयबको कंट्रोवर्शियल ओइबा जगह सिंगसे नतबा अतैददि खाबिबगी पो खाबगी पो गवर्नमेंट नो होमदसु इबा सिगी पोस्ट लेयबो सिगी अदुई कॉपी सु यावरि गवर्नमेंट इबसे अदुना सिगी सिदैदा कनामतना फेंसिंग तोबिनु हाइबा हानगे अदुना हाइबा दाना हाइबा कांग्रेस फेंसिंग तोबदबा अदु तोबा ब्लेम काउंटर ब्लेम मयाम से मसी मयाम से नत्तिबा लेरिसे से अखोइ कंट्रोवर्शियल ओइबा जगह डिस्प्यूटेड ओइबा जगह सिंगदो अदुदम लोशन बिगो अदुसु फेंसिंग तोबिनु हाइबा नत्ते लोशन बिगा फेंसिंग तोबियो हाइबने अखोइगी मतमदुगी कांग्रेस की ओक्रम इबोबिना लुसिंग सरकार लेरिंग मतमदा होगिबा पोतसे अखोइना सु मतुंगदा पाइदा कानजु दिल्ली दा चलगा हाइरुबदसु अदुगी पोतुनेबा फेंसिंग तोबियो डिस्प्यूटेड एरिया सिददी हानम फजना लोइथोपियो हाइबनेबा अदुना सिगी मतंगददी अखोइ केनो तोब लेते अखोइ साइडगी होबुसु अखोइना हौरमबनी मतमदुदा अदु हुजिक प्रोग्रेस लेतबई वादनी प्रोग्रेस लेते सि करिगिनो हाइकांदा लेपु खोलोना मोइरंबा खोलंबा चेचा मयाम अमा सिदैदा लेग्रे को गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने इबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे इबने सिंग यावरिबको अदुगी पोतो सि प्रोग्रेस लेते
Huji ngasi ngarang kita kilometer amaniga loirung gadra 10 kilometer 2010-11 da SPF sarkar matam da approve tawi amount amasung 10 kilometer ki ne tawi se moria site de da tawi ba de ki huji bokta moi ki annual report ta amka de hanjare waru via de annual report 2024-25 da 9.214 si gaktani amna completed and moi report si the annual report da imperi ba ko adu khara mel le rambi sinagi ai ba khara mai ai sinagi ba si option laga kunthra surega ai ba di orambi ai complete ne di report di yogdi ai ba si mai thamjage adu ga tai tai kari makha ai thorapa ya ozai adung ya ni hosa khoi gi hanagi external affairs minister Sri R.K. Ranjan mahakna iba man editor oibre ibra mati soidre aduga copy to songon de leje manipur nation naiba amadane 2003 page 13 da kari haina haiki ge da masamangna hujiki iriba la hujiki haiba journal like to tawi madu journal oigadra larik oigadra madu da hairi se kari gi damakta brahmana aikhoi gi lammol chaunga aikhoi gi choro khunouga sinasi hairi bano amadi masida masida bharat sarkar na yaningli karigi yaningli bano haiba wahang asini haiba mani is sain thamjagi bido akoi ngakta ne do ine hekta here se da kai da keno tawjab nasa deba ko akoi na su findings mayam ama leire findings le matung da atai mai reference yang kamatam da yamung ranjan gi sigumba journal magazine du da 2003 da phongba page 13 da yawini akoi gi lam ngakta kai du ondhonjin tawduino sim makoi su thijan me aba thijan ba adugumba khangai mayam tanara ga irakpa adugumba like amane ba ko simai thamjage aduga amma kaktanga loisalakpa da haijage madudi kari no haiba matam da akhoi gi minister hujik lai bai MLA sing minister sing lewanga iba sing se center do isanu state so isanu makoin tawri hi de huji akhoi na tawning mo tawre noi kai doge haiba no haiba mane yebo matam du da 24th October 1991 da Sri T.S. Krishna Singh then minister medical yauna Sri Pawung khoigi irengmam tompok sing deputy chief minister yauna molcham da 24th October 1991 da chatana thijandana khochandana higher findings mayam si tawdana masigi khoigi moina lam lokshale base report se government of India da su pigrabane ba the hujik lady ba singida changba yaba yadabana ayaba su lady yadab su lady kai umta moina ayaba singina karigi chalaga masigi report pidabano ba huji haibi bi ne santana su adagi su makoina tawningba adum tawba aduna aikoina le report sidi kari haidare aikoina tawningba tawre noi kaidoge haino haibasida akoi myam punjanaraga khanaraga tawdabadu tawbana tana koi upai leiroi nei thamjage oza Hareshwar Goshwami na aduga oza santana thambiba wafamgi matung inadi masai haibidi che oina isallaga pigraga su kanagumba haidi ai isamaki ni haina chendragadi yaroidabagi mami amakak ngasi thambireba statement sina yam mayek sengna mami tana uiba oza Hareshwar Goshwami na budi RTI ga thadana masi aseng base kilo ma phara ha hoy bharat ke president dagi surveyor general dagi Home Minister dagi External Affairs Minister dagi Manipur ki Chief Minister dagi Manipur ki Governor dagi Manipur ki Chief Secretary irek pase kilo amarom phara manen khanje hoi ekhui bidi kai sunata bani na moina lemen oina lawi bin tawi daba reply pe daba oram badi yai adu si di kilo amarom phara iri se santana hagi biduni mase karuma ma phajana bhapta na khoi leiba sarkar sina mahut sillaga phajana sillaga mase chatana magi expert committee ga semdana majo su puthokna sini adana akhoi state ki subject natraga su central subject oiga su akhoi na recommendation findings ti thamba yaidana makhoi ga khoi ga chana ga noin to ise kai no sini madu da yaro akhoi tongni si leba geopolitics ki this and that or agadi akhoi kai tongni akhoi adu da tare haba adu ne aina thamjaningi